umadian imadian kerenyeng Yesu Kristo we poj ba mo kon ka dong ba mi kon ke yo mena gogen yo mena chungen yo mena koben yo mena lugekeji yo mena kunyen poj ba mo kon ke pe do jami kon poj ba mo kon ke pe kunyami kon poj ba mo kon ke pe ken wanengen ke tego ke ye teg meneni bena teg lunga gogon ke guok de shangtin wo de mi shang meneni ya do ko ba ke ko ba teg mena megwa Yesu Kristo we yan yaye keni da teg ma mega yan ke pa keni uyalwang isha de kompin uya tingamal bagij madoj une el burjok keni uye yodwa waba mokno uye yodwa kaja ba mengo kaja ba dingo wongo wegwa ji maga woro ko wor ko ba gwedo ke wan ko ba Yesu ke wan lu piar kwan mo nyinga tono piar da bingwen ko ba tega mana mujo Yesu tega meneni ba tega me nyona gonga de man ben kon ba wa yin ke yan ge jamana megwa padwa nyon ingen man da wa nyon nged man ke bang meneni ka nga ber ken wan huru nyoka ke wuor mi di changtin dodge keni walingwa ke wuor kiel ni mi kanya wuori itienga wuor. The Lord is good. The Lord is good. All the time. Bene kop maganu do ke wor kene yedi ochode biu ya utienga atieda ke jama pagi o jam nong ni go yeja pen o mu jam ni yeja ya pen u cholean un nyaga kedi u nengian tega me nyon un ke ida ke tolo tega me tiamun kompen kanyini jama go ke jokon di shangtin una yal burijok ke kanyine kanya de won
gejamana dwada nywago ke yin ke kanyini ba kene idwa yod kaje modi ke bang meneni gog mena dwat kenu gogin ka kaje ke yodo ke yi kob magani ge ko ba yeso kanya orgon wad bang maga oren awde yaga piara biryow ka yaga ne go ko ben kene un oriaen ba kene ora wunan ormana ora wunan ba kene wun yuda tag ma mega wun tega menini jama agogo tega menini ba kene o tol onyon wun o tega menini tio it onyon wun dagen tega menini teg menini do kompeng teg menini aromo ji kan ba teg menini onyon wun ke teg menini mega wun menini eo kedi bongin gogun bongin malung gogun ke ngadman wala yadurrukum shay bongin raj malunga ke gogo e ngadaman malunga ke gogun menini bahagija mana akobo yeso achego yeso e bangon chia koben kene kadgen bakal wonogon menini tengeni kayodi iun tegamenin bango abegon amuji tegamana akomo yeso en tegamani amuj kapango apango nengite ga yesu kristo we tega ba metiam de ba man atiamin tegamani ni amuj aba metiam de ba men ngo atiamin ke kanyini da tolo makam oda id makam oda ginraj oda tega mano do tiyo ko kompany de ba kene e tega mana megin ba tega mana nyon jamong ni yin ke yan yeda tega mamujo yesu kristo we molongo gogmi gon kagwo yeda tega mamego wa tega malong wa gogon ke guok de shantin daji menudo ke kale menude yeso nuri yegen yeso kera nudo ki yeyo egen o yigen da tega ma ba ye yigen da tega ma ba yeyo yigen tega mangadagen yigada ye ke koma tega manut kologo o kalin chol yigada ye kini da tega manut majago ke laga migen manini ba ye mi chol bongjur manudo ke poda de changtin me ye bong ye ke kom gipin mangadan wa atinga ye ke yesu kristo we ba kane yesu okob kane yin ana ye yine nga ketek o tega manini ba manyon gin raj gin raj ba yin anyoni pad yin anyon ya cha yi kop kane pad yin anyon da yin anyon ajama di chantin anganyo yin yu nyon gen ajama di anen yin di chantin kene yu nyono e jamni yeso oko kene bi yikon o yinengen ketek obera yin nyon de pad yin anyon obera yin nyon de pad yin anyon ke wan mana ko ke kuongo me chol mana gwede chol maga gwed ke ko ba kuongo me chol
gijemana ayodi yan ke waj magani ba keni cholo yigen da or manut mamalagen o jama akop nyilingo yin keni jamni ba jam pat jamni ba jam golgen jam magni bene tego mena ba ye ke kal yigen ke kal mene aye o tiengani ke kanyeni e waj mene kanya rangen gijemana ayodi yan ke kon ba keni ke ba o jam kal gok ke chol gogen ke bang kanya chirgen kanya genshika shiro e way magni kologo ba mum mi wija gok wala ba kera ker komdan wala ba orang gina chubo ke kal ke shan ango anyi gogen ba keni gecha kado o taga mani pijigan o way ni pijigan ken ba ngo chi gok adi orang mana no do yigen o kishan o wayne ko ken da jam go mun den o jam go mege e chol menini ba gi jamana anudo e chol me ba yeyo e yigen da tega manut ma ba yeyo yigen ba tega ma chi nyingen ku gudo ko logo ba goge gen ko logo ba ngade gen ko logo kangegin kange tengani ba gogen yeso e kanyini yeso o kanyini cha ko bakani tega mana mujen ba tega manyon tega mana nudo kompen kan tega mana megin tega mana megian ba tega manyon tega mana nud ai anudo di changtin ke kompen ba yeyo ye yin gina bada ko bin ke kanyini gina dora ko ke kany idwa yab kaji idwa rum ke tenga megin changa kel da dan dong meka ba kene en da dan ma kwanye gigon ba ngenya kwanye ye o da na mena kwanye ngenyo ni ba kene akada yitego ke ba kene o gon go chongen o gon go enyen o gijman ni chog eba mujen ka jinyi kada ba gon ka gon ni bat ka jinyi kada ba gon ka gon ni bat ba kene da na manini abed ye kini tega mana go ka gonen gon mi ngan uchu go ke enye ye gi ngan uchu go ke enye ye anga go ngani kanya daran ngana agonyo ka gon agonya ka wen ka yakoben kene ya da mahkama manyi ki bach o ngana go nyon nyicha yida ye ke weloj en da joglao magogan ye mi ko nutu kom iting joglao ke ye de yin konyan ki kwaj ke bare koba magni manini ba dana mede gigon me yangi ngana mek o ngana kwanye gigo manien ngani ni akado iwe lojo ke bakeni o ngana gigo kwanyen o ngani ujen o chogo gigo ba megi gi ngana ba mega ngani ni dekat tega mana yen tega manini go nengen anengen ke burijam ke bakani yo go o gon enyen gon chogo ba pat de sianga agojan ketan dong manini akob go ya mogani sianga ni bana apod mok kajigan moga yang eywan akomo yeso kakanyini kani wunengiyan kita linyo nganini
anya gi yan ka gon mana amago kai chang amago kai un amodo kai duat echiga dodo way magani get yamo e Jesus ka gon menini yel ka pod ka gon ka kanyani ba nga go gi ba kene ye mi ngane ni ngana ye ka way loj adode enyegi ngana mego ye mi kon ye menini ak nyigo Jesus ke piogon ke ba kene adode uj de adolo ka konyo uj menini adolo konyo way ni ke ba nga ke ba kene da tego manut mabi malo teg menano do ye tego mi Yesu Kristo we tego mena mego wa ba tego menyon wa pa tego menyon wa kologo da tego menyon ji kologo de kene da tego menyon ji ba wa akada be gonji wa ke chingi tego mena nyon ngen gonyi mi ngani ni alogo jo ye mi ngana de hujen ngana ye ke wayaloj ye menini akalo ke pio gon kanya ali gon de ke pa gon menen lit ba ye mena ye yan kene yan ya da tego mamegian Yesu otangani ba me konyoji mo nyinga gudo ngad man otangani ba tego meche de tego mana ba ye oji ni yegen ki Yesu Kristo we ke bakene oji lunga ka kon yado yikob yina umia yina nyimia ke bakene odan lungi ke kon da jam manut madwat kene ugapo de kajgen ke bede mi mod ido de wode ye kene ye mi ba gijima ber gotego ke ber dan man wad keno kon ye mi jima ga kiel uluangen ka kon chang magir wani cha ponyo kenia keni ye jogo mod ke pekeno uyu yidi yoma yelin de o kologo wali de e wani kwer kanya chado Yesu Kristo we ba keni daji menut luango o gi lingen ke wot mena komo Yesu mena kom gene yegen da way ma jagen ji mogni ba ji moga go ko bergen ba ji mog agogo ke bergen ko mogni o yodo yin ke je wan me mak abiriyo kwan mognya da dara biro kwan mognya ton piera dak wida aryo ba keni da ji makel nyele mego e nyele ni ba ming o lebo gon ba ming o ba kop meni nyodo keni ba ling ke ko ba kom o ko ba yang pio ba lunga ke ko ptio da ji moga lunyi ji moga kwa nyele ni akel nyele ni kuno de Yesu Kristo we ji moga gena ye kene nyala ba mingan nyala ba koben nyalni ni tiga kalwon tiga mudwon Yesu Kristo we ke kanyeni nyalni akalgan amujgan Yesu gina gogo Yesu Kristo we ba kani yidu nyalni ayebo Yesu ka lebogon podo Yesu we mana tuje lebogon we mana yang jedi gon jam mang ben we ni ge chiedo Yesu Kristo we ke kanyeni daji me dwade yelo e jok da yin adwat o yigo ke bergen yigo rum kene ngan dwade abero dade nu yikwaj ke bergon kene ngana ye mod pada geje manini adwado ke beri ngana ye ngana chol ai ba peje ke kanga jok ai ba peje ke kanga jok pada geje manini an dwado yi keno gogo yin geje man dwado yi ba keno yen kaji ye me ke gena cholo yin i jok
gije meneni kya megin e jok yida di wade ye meneni meni ba kel riogan ba keni yin yi wade ye keni bang waye lojo machugi choga ba chedi wok ke dam ke ba keni Yesu Kristo we tega mana me goyin ba tega me shedin pada tega me kwajin daji me gindwat ke bergan pada kwajok de ba tega mana me gin en wat ke bol kanyini ogogin kologa joneng de yore mi mi migen ka be ke ko kene kadun be goj panani ka genen ke nyol mach ka genen ke tuaj ka genen ya ka genen jam ben jam len ka wod ge kunini ka ngad man mena nyudgen ka yul ge gon gaba ko kene ngad man abi yana no na chega wana nabi geji mana no ba kene tenga megen ke bol kanyini bene bol kanya ago ga tengani bene bol kanyini ago nyol man ma megen bene bol kanya apure maj manini menene ba tek mena megen ana gogen agogen ke bol kanyini yin aye yina ngana ne ngo Yesu ke tego me shede ke we lord yin ngana ne ngo Yesu ke tego me shede ke we lord ka yudu we lord ke kanyini pada kwa jok ke kanyini pada kwa je jok ke ba kani Yesu ke e gok me we lord ginanya ko begin ba kani yin biwok kai kat ngana ko ba yitin way mong ne kanyang ngajagan gaichi ya kobian kan uno way mong maga ye ngana go ko wunan ya ko ba wun kene kada wun ke ko ba gadi ya manini nyagun kere nyang Yesu Kristo we ke kanyini ya nu cha kwat ya cha en ke kop ya cha en ke kop way mana go mana ba ye yo ngana ni gijiman ba gijima ber go tek ke pa kanu gilunge ke kon ke pa kanu yilunge kun yide de wat e kanya ka mo Yesu en kene yine nge ke tek mani manyonin pa tek manyonin nyonun kumlab kirigen ben nyonun jam kumlab kirigen ben nyonun jam kumlab kirigen ben dagi jama wiyo e tinga wur men wok gen ge ko ke deng dit ko gen e nyon deng dit ge ko ke ko wol e nyon wol we mogone ba we mo ba yeo e jur ma bere ka ga chago ke chol de cholo we mena ba yeo yigen we dwar nyono de chiang din ke chol ma ga ye ke Yesu we mogone nyingon cholamen nyingon ru ko bo tieng mo ke wor ge ko ma we mo ga jago ke jur mo ga kiel ke pa kene wol ba mi noa o deng dit ba mi jang o we me chol we ba ye chol we mong ni nyingon cholango nuri kalgan kay wor de Yesu o ko bo kenia kene nyonun chol de chantin chol yigida ye kene inye kang kere nudo e at mana jago ipat chol yigida ye no o kologa at manin bol kay gono bi ka kada kunde jok ba kene ngano nuñ ka ñene kwañ e ñi kang manini chalu ñi kada e at manini mana dogo ben let manini bena gij mana aba ye e chol ke kanyuni gina nyedut anye kada idana mana bi e law manini an aba we
mana dwa de kene owe mangani ga chiedo ke ba kene bongin dot mana do ke we magani we a jiago e nya kan kanya bere e jiago kanya bere no do ke kompany we magani gana akomo e wanjo ke kanyone kene we magani gadore kalwo keje gadore chiedo keje yina ochol yina nyachol mana ye ke Yesu Kristo we chol yigida ye cholo ke kanyeni yigida ye kene nyikang nudo ke gen oba kene ana kuoma ana jaga ajak chol de gene do di chamtin ngoru chuobo ke bedun ke bedi yingana ye ke Yesu Kristo we ba kene tego mena ba ye e chol tego menene pa tego mo konchol tenga konchol bana tenga mena mujo Yesu Kristo we ye men ba ye yo e aye ritme ga pod ben gano ko boke yigin men ba bol kanya a kal mal maga ko mo Yesu kene yine ngen kitega nyikang ba kwai badan yeda kwai yeda wigon yeda maygon yeda tiengol ganut akome kene ba wo okwa wigo numne kwai ga kolo kwanut kwai ga numne chula mol mani nyoda kene badan ni yin de kanya beden ba kene da way manut ma gogo ki yikon way magni gana nyekado eje magni moga anyebi e lawni obane way magni bane way ni gana dwato Yesu kene oji gol Yesu ke chenga way ni nyantin mek nud ma wuro ke wor kene e kango nyekang gadore kango wuro gadore duog mal kete gadore gere kete obada no muno do ke kan jok e kan wur ben gadore gere kete chola aberga tay de changtin ba goch mi gan mana yegen we mana jaga kay kwaigan o wanjok cha ko ke kanyani ba kene e dan benegon ba meno chung ke bol Yesu Kristo we dan benegon ke ba kene Yesu Kristo we ba enkere aba rodoror ana ba jogo tinga nena ke tinga to oru ben moga kada lagnam mi kany ko be kechol ge ka kun Yesu Kristo we o je maga nu di chamtin ge ba mo ko kada kanya de Yesu Kristo we de ka nga ber kene genu do kat ge do kene o ge yel ge do kene o ge bi kon Yesu Kristo we ya cha yi ko lo yi ba da mo ponge ko be jok yi ba nya chol o yi ba chol ye mi badi ke ko bo we mana ba ye e chol kene we manene en de chamtin a chol pin kene pin ba pin nyakam ye mi badi
ke way magani way maga ba ye chol kene way magani ya gana akuomo ke eyot ke pat ye mi badi yingana ba peje ponje ke kanga jok ye mi badi ngo ke kanga maga anye gok ke gulun kanga maga ji ma bere aga ba oge ge taw wegen akada kunu Yesu Kristo we oge ger ke kang ke chol ye mi badi ke jamagni Yesu cha ko bokane yinengan ke tak men me tiam taga men nudo da taga men nudo ke komben kan de taga men ni taga men amegin ba taga men tiam tangani o taga men ni tiam ka berkene dano mena ajago e taga men nudo ayud kompen dano men ni ba kidi jok dana menini ba nye jok bergon tego Yesu Kristo we Yesu dana mena nuden o maro Yesu Kristo we o Yesu da mena bere nenke nenate yino ochol yina nyachol mena ye ki Yesu Kristo we ye mi beda dingo ke kop mogo nudo ke ijuwanyo kwere ke kanyani akoba ke kop wedan ke ijuwanyo mi jama sifri jama abidak kwan mogo nyinga dada abidak kwan mogo nyinga ton abidak ba koba kene laysa li insan sultan ala ruh li yumsika ruh wala sultan ala yawm al-maut wala takhallihi fil harb bakene bangdana ma yede tega ke bakene o wego manan ke kado ka kombe ka kanyani hianga dorge jok mani nyoda kene nyikang ke orben manga jak bangon ke ji manga jagen ke wa ben waje no de chamtin bakene bangdana ka kale ma yede tega ma mano wegon hianga dorge i jok o go doen go kide kanya dien de wa ayol buri jok wuna yol pech mo buri jok wuna yol o kwer jogo dong mo buri jok ben chol ge ye keni nyekang nudo ja oba ena kuom ena nudo ke e wor keni e galmek ge kade e gon pat ke wanga bere ayang ada yang aja ke wanga ni gon alit ya yang gon alit ka kop jaga kop kene muju jam jalni e jaga magani jam jalni adalo ke mujo e yigen ko ba jalni de logo e jak jalni ngagogen ba kene cha dog pat kay ka de ko wor kene gon oli da di jak ko logo mena jak ga cha mat ka mok e maga mujo nyikang ke wor meneni ka yi nyudo kene jala cha ga wor ni a cha ga wor men de ko ba ko kene gonyo li di jago jak mada ga cha mada mago su oda tabob gonyo li gedi jalni yeda ye kene chianga le the gonyo gon e ga yang pado da yang ale gon meneni ba kene ya nyikang kre ako ale gonyo gon ke ga yang meneni ba ye mi jogdong magakat o ye meneni no di changtin wona buri jok a ponyi ke wona joganan wona yol pej ma buri jok Yesu oko bene ken wuna yan ketek tega meneni mogonyo jiwak ke chinga tega mo jagan chol taya tayuen yo mena yelo jog bakel wuduga Yesu Kristo we ke pakani
Yesu Kristo we enare magon de mo ke berun chol kanya abene po men ba ngo gogun ba ngo chiu ko go u cha cha mal kyok u ke be ngal dok ke bere ji mawo mo ke kada kunde jok kange jok chiang sebit ke chiang jok or kange jok nya ja donga ba fadi bangda mono ke gon u kada paj ya u ko ba yo tiang kalun ke kunini ba ajuk anut angudu kom magmana madun gena ngudu kom kelaw ba juk ajago ke yok meneni chol kanya bene po men wok gina kwanya chol ke gunge guo ke rumagan ba ken ga chaga chaga yok ga cha ke ba mado ke bolo juog mogan o gije meneni de chantin ana daw dugu malen wuji ma onu ke kan we gije meneni ana daw dugu malen ke yo mek ko ba kene dia ya cham diang ukadun ba mada ke bolo kwayun ke bolo urgulun o wura aleje kwayun o wur ndo kelo mal u lajun u yegun ke bolo kwayun u yegun ke bolo urgulun o ke dugiya wunu de ke kan uja ko kene amen poj ba mo jok ke yinga cham wen poj ba mo jok ke wura wen poj ba mo jok ke chonga chong wu chonga bol mana wa kologo udore ke no o chol duo kajegon o chol igo yomen yomena yom chol ri kon ba kel yeso ko ya enna mujge yom da wur magir machak de ko bonur ke de wur gede le podcast gede chantin kanya go ko mer ke ye un maga pod mer mena bere akam anen de chantin keni kuna kada banen gimagire che ko wur de ko ba ko mer mogne de le podcast gen yo mena yel chol pade ling pade tuaj mo midun yo mena yel chol pade twaji mo pade twajun pade tuaj mena yang yun pade shadat mo yun pade dite mena yang yun yo mena yel chol ba yede kel o yo ba kel ayol Yesu Kristo we o chol yele chengmen chol yele cheng we mena yegen ken we mo ni nyingo chola nyakang chol yele cheng we ni ke pakene bena we jag chol wede chol mo ba wi dong gina dal ga ke beb de changtin gina dal war chol kere de changtin anen gen doga pada kel bango o ganur ke kan jok o go kwaje ke kan jok o gada pi jok o tiel ganda tige ben tige mok gen ya ching tiel kij ben ango adal gen kere ango adal gere ba we mene aba ye chol pada we jok we mene ni ba gok ka pa ko berebeji yeso o ko benea kene ngana nudu ben tunga den e ngani ni da gog ma gogen e ngani ni dangaji ngani ni kadaji e nganu ben tunga den ke bang meneni kologi bo chul woli ba en chol e yang yinu do ben tunga de Yesu Kristo we chol ba lungi ke kon ke pa kene da we ma jak chol da we tingro ma jak chol we tingro nud ma jak chol balungi ti ke kon e we mo ga jagen we no chi do ga yiken mot chol balungi kon kologi ba bi tung ni Yesu Kristo we
bongdan malwang chol ke kon da Yesu ketikon en luang cholo ke kon o chol o konye di ba ka shir kon way mo nut aba ye chol ka shir kon wok ke rumati rum wad chol o chol ka yide ke law ngobe yang kan jogo wa kya ka tiel go pang tig mo ni ba ngawan tig ni ba ngawangan yina ngana ye ki Yesu Kristo we yedi dangi jukur manu yedi yi ko ba kede kene yi kada bato chile kiti yi ba dan ma bi wa kai ko kene kwa jok ke ba ko lawe yu ye ba jok ke po chol konwa ke po jilu nga ko kon Yesu ko bene kene wune nya tega me nyonu tol me nyonu da tol menuto ichol ma ba yigen kene ba jok menut Yesu gen wade Yesu Kristo ye ke ye wanya mana chola Luke Pierre dakel o chagi range kwan manga nyangatan abiji gide bikel ke abidak Yesu cha kop ka kanyini ke gin wade ki ye ogogwa ba kene wado adido ke kwat ke bere jimaga kiel wado adido ke diejo ke bologon ke bere jimaga kiel wado de ben ye wa kwajwa ke yigon ke gipen me jimaga kiel ana koba ke kanyini ken amenngo ke kalun ayede madogon ka de yigon ke war ka mago koba ne kene mada yada wel ma biya de yan ko puna dak memega wel mia bakane e nyalani yo olo ko be madgon kene penya gogo ma penya ba war ya budi pien ke nyola de ke banga bere kene madgo mana bi yugan yida diek kene konyan bongi meno do ya memega ma wel mana biya en wa قال وإن كان لا يقوم ويطيه لكون صديقه فإنه من أجل لجاجته كيف كاديجن من أجل لجاجته يقوم ويطيه قدر ما يحتاج كيكنيني نيلني أبي يجو كبير دانا ميك أو ديجو كوات كي يجو كبير دانا منيني كومغني بونيوا كني ين idwede dit ke diejo ke bol jok ke berda na mek idwede dit ke diejo ke bol jok ke berda na mek dio kanywa jolunga ka kony kologa kene tegamen mena komo Yesu en oyodewa ewa jago ye jogonyewa ke chenga we maga jagan ke banga bede kene tega mena komo Yesu en wa jaga ye wena kalwa wor mena tini Leduen
tega mena jaga chol aba ye yigen kene nyingo chola nyakang nyingo no ko bejimok ke wor ke panga ke pakani da wor majak ke padeji okolo dier ba ko wa ke bol jok jogo nyango yeso ko ne ko be dier o yugo nya dier jogo nya dier mena nut adode be nganya wundi chantin ba kane da way manut makaba nyingi jal duang ayolo koy man nyingi chola nyakang way manini o ko bo di chantin kini ya en ajag chol way magani bana way ni gan do di shidwak ke je rum chol ke yo way chol wuna aban ma burjok ben wuna mubashirin ma burjok ben ko bu chol dier wuran ke lahud kale wunda je ma yide doctora ke lahud kale wunda je ma kal yide magister ke lahud kale wunda je ma yide bakarlos dabalom je ma gir ke kale wun ga ba jogo poñ ma poñ ko ke kulliyat ma lahud ma wada chol way ma godwat ke no chol gonyo ke chinga way ni anan way ni nyinga kwanyen nyinga wujwo chol ba nying kwai chol ayole nyika wadu kwa way ni go ye catholic aujen ke nyinga ngan me chola mary ke tin catholic way ni go ka nyinga me chola mary o kwajiken way ni gina yuden ke yitin catholic ke pa ko tin catholic hujen ba ko mary ya kwanyen ke bo cholo uj ba kene nyika ngana kwanyen menini ba way wo Jesus wo yina yol Yesu Kristo we yep wang dan men ke yeke jemena komien yep wangon yina away mo a nyingu chola nyaka ke dan men ke yerum dan men yakobiyin biwak ke yerum gan biwak kerenyange Yesu Kristo we dan menini o maro Yesu Kristo we o bergo tego Yesu Kristo we o Yesu ato ka bergon ka e dud kendan menini nengi nenate dan men balungi jak kenetek kerenyange Yesu yakobiyin kadawak ke yerum chol kerenyange Yesu Kristo we ke bol kanyini wuji mo anen keni dada na munut me gogo ko we loj o yera ye ke we loj manini uda meni nganin bol kany ke bol kanyini ida mena ye ke we maga atedien de chantin yakobayin man ba wutung gwangni chung di chang kerenyang Jesus dana mena aye mi ko chibe we lojan ke pakani go ga giraj ke berdan ya cha yikop de chang ba chogo magani kerenyang Yesu Kristo we way ben mga kap be gogi je ke jamarji ke pakeno ji awro way ni ge yegen kerenyang Jesus gog miun di chantin ba maj ana chule komun ke bol kan kerenyang Yesu Kristo we bong tega miun gog miun ba chung ya ke bol kan kerenyang Yesu Kristo we da jale meko manu do ke ju wan manu chula mak
jalni yeda nya wadu kon I gon dagina ko mo cholo nyingo chola jognam ge nying mo nyako mo cholo kene jognam akamo jimo ka kel chola sara kada boñ ge menene ba welo jo aja kada na menene jala dong men jala mego abi Yesu Kristo we e kala nya wadu kon amuje Yesu wen nuri ye ke Yesu Kristo we mo no log Yesu ka nya woro mene go kalen ka muje bang Yesu Kristo we keno yeleo e bang Yesu Kristo we ne dale yel nyanya dale yelo e bang Yesu chin we ni anga go jalni ba kene jalni ja duo e duo Yesu Kristo we akobe Yesu kobene ya muallim قد قدمت إليك ابني به روح أخرس ويسمع أدركه يمزقه فيزبد ويسر بأسنانه وييبس فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا نرلو أنغن ككانيني جالني بارك نيا ورغو يل وين نريي كنيا يل ورغو ين ayol Yesu no yen yin yidan man barakane o je yele chengi ye mi modo ke Yesu eno konji ji mo do ke yelen ji mo jaga welo gaba luong gonyo Yesu chengi welo kolo kene yin ketiel malmot yin barakane go ke Yesu yin do ye ke Yesu on ba ye de kat wade bang kanya dal ganya ne yel ba panga ba kene ge ye agana yet Yesu pej gen kena panga chota mano yel wan ayi gen ba gana yet o Yesu cha kop kan paduna yet ba yana mu tangani tega mani ba miya tega mani yirwen pa tega mi un de wade bang gini ko konya kap ge gen ya tega konya wade bang mi gen ya gana yet padina yel dan ke chen welo ba Yesu ana yeldan mane ching welo de gine ko bayin ba kan de chantin yido wad kanyem na ko bi kenya yine go ke ber ngana kiel ye mi en wadin kino go ke ber ngana kiel ye ko mo Yesu kino ko lo yido nya ye manok mani ni yak e ye mani ni kidu chulwan ko bayun kene kidin yol kid du de kanya yin kay kat jeme gire no mayel ke yije maga kiel ponya mana no do ke kan jog di chantin mana no do ke kan mana ponwa kene yin ye ma ke pa yel ye u yel ponya mana ne pa da miya wa aji maga chol keno ji ka lo du ne jog ko mo ne ko ka ji ma no di ye gen wa ke ye gen de ba yin badanan ken ye ke gra nyu di jog ke di be go kene gini ci ga go ko jog we mo ngani ga ci ga shedi wo kere ta ga mana magini Yesu Kristo we ji balu nga kon bong da malu nga gon ci we loj ko lo wa ba wode ye mena ko kene ye miya ana yeleji ji balu nga kon ji magir nund makalo ji kundi Yesu Kristo we aji di akali kundi Yesu Kristo we keye wan me Matthew Pierre da yo kwan mo nyata na Pierre yo da yo ba kene da jala meng ma kale ya mo akal e jal ne wujo pot mane yang tiel mal wujo pot yo ba chuo u ba ko dan mo wujo pot dan mo ba chuo dan mo ba ko am akal dan manini ya ji mo ka akal dan manini amega gon Yesu Kristo we ye migan ana we dan manini ngo wujo pot ngo ba chuo ngo ba ko dan manini akal gan amega Yesu kapakane Yesu wane jogo ke yel kapakane Yesu wane jogo ke yel atini jala die ka berda na mek ber mad gon odan men akala ji mogni ay gira ye
kenda na meneni loko wod kun Yesu Kristo we Yesu wodo ko laen da meni ga yelen kedir chet kal fa shafao ayel pade nuru yela ye mi kon ke bakane an wi go pot ke bakane an ba chuo an ba ming nuru yela ye mi kon ayela ye je maga kiel ye je maga kiel ye mi je magiro chulwan konye ye je magir o tugo konyo e ye mi je magiro ulwange ka konyo gina anye chwalwa de changtin wa yol peje mag burjo ke chianga umdan ka kuny bang changa ngwan bang changa dep wa kale wa biwa ko jajo ke bakani di magoni bong tega manen gen magogo ko wa ke ken wa dok e wanye chwal a chianga umdan ka to kanya beda men cha bud wanu ritual abanga wodi bang gebe ge chika chwal apanga adogo wa e wa chwal a chenga umdana ka kon wa biwa ko wa kenya joga mu joga kat Yesu yine ngate tega menini may yeleji Gimog jama nagen borogan. O jogo ko ipio bay medo. Kolonga na roko to yo rock. Jok Yesu Kristo we. O ko kani ipio kon binye bede medo. Kologa dan o to yangay orok me. Ajedi ang abigan. Ajedi ang nagigamat. Ajedi achobiga pal ajedi akabakisim kai galwangan kawa chol kawa ben kawa kwaje kichangnia ken amada nda changon magwedi ama joga kar dan rabere joga kar dan achigan goje kamat joga mu yacha yiko gogmen ba go welo gogmen ni ba go welo yadwa yi ko kanyini kologa tiele uram tiele mongne gana como Yesu kene e wora kanyini e nyon ni de dusul ayatul aqarib tiele ni gijimana ayange tiele ni dwada kada de chamtin ke renyang Yesu ke rat tiele mo wo yina jok yina ngany dana mana ling wor men o yina ngany dana mana kada ling wor men ni o yibi ka pe nyinga dier o dier men ni ba kan dana gonyi yin ke dier men ni chol dwara gony ke chinga we maga yin ken we maga ni ba we kwegen chol dwara gony ke we meeting ro chol dwara gony ke we maga jagen anen ga igen ke wodga pel e bol jamaga kiel chol dwara gony wo ke kan maga anya gargan chol dwara gonya ke chingi we mena nyingarigan krem damano ogwogwoni bayin kadi yina Yesu Kristo we yina aradororo yina ajoga tegnen kiting to yina bolo ben dana benagon yina jonga balonga kiye joydan bonga dana mekijin bene yin Yesu Kristo we yina chugui ali dana benagon chumugon uruma pen ke boli yina jonga ba kejen yina jonga ba ke edan tanga jok yiba kejen jogiyan yiba kejen gema ka di jogiyan yiba kejen bongdan malongi ke kiye ngana banyin ke ngana yeyin ge ben ge biyo kundiyin ge mena kwaja yi
wo Yesu Kristo we yeb wang da men e yo we men jak chol ka giji men wadian ke bol kanyo go gin ka berda men ni ba ka ni pat ka chenga we ni pat ka chenga we magani ya kwaj wo jok ke berda men ling wo de men yina ngany kanya denanan yina ngany gena gogen mano lingu word manani anu ri nyol li cel den ka word mano linga chang o bene compagnon wi yu goga kaya ka wo be ba ngi mi nyol maga o kada ba ling word man we go nyo yin we yidigen o gid yin wo Yesu Kristo we ka ji ma wo ka tagiyen wo ba yin yikadi anyi logo pe da maga ba kit ka gin gogi ba go wada ka yin ka bang manini ya ci bagan changi kan yida luang ya ci bagan changi ama yida luang mai yelga yin ya kwa wo jonga ci mal ka pen ke bare peje maga burmi maga peje kangami anganyo wo de changtin kene chol ye kene da we ma chola nya kang ma jagan uga ge kut gaba ko ba ke magani wo ya kwa ke bar war chol magani ke nyol chol magani we maga to je dogen ya ko bo won biwo ke le ba je magani biwo ke le ru magan bong tega mi won ke pa keni ji maga mi duen abudun ke je mok gaba lungu budu ket bol ka ja buda pot men ba bol ka ja dir Yeso ana ba dir wona bi ba gonji mok gini ba lungu budu ket gini ba lungu budu ket ke renyang Jesus wanya kwer amu logo ke dogan gaba lungu budu ket ke ber nyagi mok a tiaga ko wor we bera yina nyen ngenu ko wor wo wiya wora ket ke be wor we a wor kan we be ba wor mo gonji ke chingo toj mo we loj we wor kan o be ba wor mo mad kan ke boli chola ma de bol kwai kan chola ma de bol organ adong abor kanya ben kan go marge boli o maga komo ke wor kene chola duna ben kan gebi be malayin ina jonga shuat o mangne pata ka kan gebi kan kaja abe atai kan akamo ke wor kene gebi ke kala mo kala nasir mo kala bantu mo kala jub gebi be malayin ina jok wo ya kwaje kene we ko mangne ka pata ka kan o chol bi kan be malayin ina jok amiro ke do mogen poj ba mogi ka dong ba mi poj ba mogi ke pe changmen poj ba mogi ke bari yit mena a gedin de changtin ka wor men luong keleng ke yo we tago mi ke dong mi o jago ke regan ka o gogo ke regan ka we ke bere yit ba keno yigen e gelinga chwagi ka gen ko bi ken we ke ba gwakchat ka wi dom gen ko wor ke de chang pen ama ba gwede kenya dana benagon wala lejin ko wor poj ba magi ka dong ba mi ina Yesu Kristo we amen Better